omukoro gwo kujweka beji abakuzibwa kwikaha kitenisa cha Sheikh na ba Shekat gwakorera ishomero rya Shuhada Islamic Secondary School aho muri Mbarara kandi abeji 28 nibo bajwekwa. Fati Ibrahim ibeya 2023 akachikwa karkwebe mbere ishomero rya Shuhada hine basha bo mjenyi mkuru. Tumutwa muhano mutwa hamufiti mutwa government kugira ngo tundisho mereri tuyambe rutemikono abana tugezeho nagitu kubashemura umukushoma mu twenda laboratories tucenda kwongera ibirasi tucenda kongera mu twenda bengere bazahiguru batongeza degree na masters abo kuba umujeni mukuru aine PhD umuruharabu aine masters umuruharabu aine degree kandi akagaragara shoma na degree yazana makerere yashoma mwene aine degree zemiringo mukaga. Tuli kitundu ku ssomero lino nkyakutwala omukisa guno kusaba naawe tobeera bubezi oba tokoma kubeera ku mugenyi mukulu okuva n'olwaleero naawe ubeere kitundu kuffe ku ssomero lino tubeere nga tusobola okulitambuza n'okulitwala mu maaso. Mugerwa Isaac Kafero mukuru w'ishomereri yasima abazire ahabukwera abana babo okushoma. Abazadde bwe tubasima era tubasaba okubeera nga mulwana nnyo okusomesa abaana ebintu bino eby'eddiini kubanga mu maaso eyo bijja tuyamba okubeera nga tufuna abantu abayinza okulya omwoyo n'okubeera nga batambuza obusiraamu mu maaso. Abdallah Edris Selwada, Vice Chancellor Islamic Core University owabari omujeni mukuru aha mukoro ogu yasima buri omutire mu amaani omukushomesa kandi yaraganisa naija kubakwatiraho. I think in 5 years or 7 years to come, a teacher without a degree will never be allowed in class. So we have an opportunity for you. You can come, we can discuss. The headmaster said we could sit down on the table and agree on certain percentage, a waiver for teachers coming from Shuhada to come and upgrade. Abana umukushoma kwabo ikikuru kitugezaho kubehanangiriza no kubagera ngo bazomunsi begese dini kunka kandi bagarike bazomunsi begese abantu enkurakurana. Aba bana tubaha amashomo abiri nibashoma baheze mu by'edini baceza kuzoekwa tugaruka tubashomesa na nemishomo ya burizo nke y'amashomero agandi. Matoba Abdul Razak